Novi koncept pijaca trgova po uzoru na modele iz evropskih zemalja predstavljen je kupcima i prodavcima na Kaleniću. Čisti plato i manje saobraćajne gužve oko pijaca trebalo bi da budu realnost već za 2 godine. Ipak, najavljene promene izazvale su negativnu reakciju. Uredno snabdevanje, ponuda najraznovrsnije hrane, vrhunski higijenski uslovi bez neprijatnih mirisa, skladište za robu. Prednosti su novog koncepta pijaca koje bi za 2 godine trebalo da zažive u Beogradu. Beograđani su međutim pogrešno stekli utisak da gradske pijace više neće postojati i da će umesto njih biti napravljeni kafići. Treba pijaca da ostane onakva kakva je bila. Originalna, naravno, da se sredi, jer dolaze stranci, dolaze turisti. Treba jedina pijaca u Beogradu da ostane ovakva kakva je bila do sada. Mnogo će vremena trebati da se sklone tezge, da bi mogli uveče da iza narod. Pijaca bi možda mogla da pretrpi neke male izmene, ali ne sa nekim garažama, odnošenjem tezgi, donošenjem. To je krajnja glupost. Projekat pijaca trgova zadovoljava estetske, funkcionalne i higijenske karakteristike same pijace, koja će po novom konceptu uveče postati mesta društvenog okupljanja, za izložbe, predstave, književne večeri, ali i sportske događaje. Osim Kalenićeve, preuređenje očekuju i Bajlonijevu i Palilusku pijacu. Plan koji će isprojektovati Kalenić pijacu da bude u konceptu pijace trga, da svojim kapacitetom zadovolji sve potrebe građana Vračara, da otvori javni prostor za korišćenje građanima Vračara posle radnog vremena pijace. Građani i dalje mogu da preduzeću gradske pijace šalju svoje sugestije, predloge, pokude, kako bi na kraju dobili projekat koji će s jedne strane zadovoljiti kriterijume svih generacija, a s druge kriterijume Beogradske pijace kao neizostavne stanice za turiste. Ksenija Kecojević, Fox televizija.